ababishop abapasiteri inzego zose Imana n'umujuru bahezo. Turashimira timu y'abayumbe baronganye iyobowe na President Shizirungu gutegura kino giterane. Yantumiye mu kwezi kwa kabiri arambwira ngo warifuza kuko tuzabana mu giterane zino tariki z'ukwezi kwa gatandatu. Ndamubwira ngo ayo matariki ari ikindi giterane nemeye. Aho bukeye icyo giterane kirahinduka. Amen. Gihindutse ndamuhamagara. Ndamubwira ngo tukore afishi urekere afishi babavuga ubutumwa wapanze ariko nzoza gutaha. Amen. Rero kuba naje ukaduheza kandi nari nijeje kwambara abavandi uwombeza umwanya utomba ntacyo uzari bimbi. Nari nijeje kwambara abavandi ariko kuba mwatekereje kutuheza kano kandi tugahaya agaciro Imana yo mu ijuru. Ndashimira umuvandimwe perezida hariya bagabuye ijambo n'umuvandimwe Kamusore kuva kuwa gatanu kandi tumuheza mbore kuzago yagize isi niko iteye ariko kujambo mwaduhaye Imana mu ijuru baheza umugisha. Bayumbe bagiye baturuka hatandukanye. Bayumbe bakayire barahari abi wacu Gitengereje ko ari kumwe na perezida aho Mihango baje abavandimwe ndabishimiye cyane inshuti zaje. Ni rafiki wangu karibu. Narinzi ko baza mu gitondo ndetse sinzi hari umwe twavuganye nzi ngo baraza mu gitondo sinzi ko zagenze ariko turabishimiye. Abaturutse Dubai ba metre turabigeje. Ndagira ngo nabo bandi ko ndabona bose nabavuye Dubai. Rero muzukuri ntabwo bene data Kamusore ariko aganira hejuru y'amasengesho. Umuvandimwe nawe akaganiriza ari ijambo y'umubatizo. Ukagira gute ukabatizwa. None rero jewe ngiye kubaganira icyo umuka yambaye. Siko yelese? Simvuga ngo na gatanu twaganira ibi ngo ni posho tuganira ibi. Sinaganiriye. Kuganira izo umuka yambaye. Hari umuntu dufasha gusoma ijambo ry'Imana. Medela lista de telefone só. Adufasha gusoma ijambo ry'Imana. Yes. Eko. Bima. Igitabo cha Yeremiya. Igice cya gatandatu. Umurongo wa 27 n'uwa 28. Igice cya 7 sorry. 27:28 Yeremiya. Haravuga ngo uzababwira aya magambo yose ariko ntibazakumvira. Uzababwira aya magambo yose ariko ntibazakumvira. Kandi uzabahamagara ariko ntibazakwitaba. Icyakabiri uzabahamagara ariko ntibazakwitaba. Maze uzapfe kubabwira uti. Ariko uzapfe kubabwira uti. Ubu ni ubwoko butumviye ijwi ry'Uwiteka Imana yawe. Ubu ni ubwoko butumviye ijwi ry'Uwiteka Imana yawe. Butemeye no guhanwa. Icyambere butemewe no guhanwa. Ukuri kuraheze. Gapa kajambo kele. Ukuri kuraheze. Kandi gushize mu kanwa kabo. Amen. Kandi gushize mu kanwa kabo. Amen. So Evangelii Paulo yandikiye Abakorinto. Abakorinto ba mbere igice cya 4 urasoma ijambo rivuga ngo 20 umurongo igice cya 4 umurongo 21 wonyine. Abakorinto ba mbere igice cya 4 21. Mbese murashaka iki? Konza iwanyu nzanye inkoni. Mukeneye konza iwanyu nzanye inkoni. Cyangwa konzana urukundo n'umutima ubugwaneza. Cyangwa urukundo n'umutima ubugwaneza.
Eburi pite ge. Aravuga ngo mbese murashaka iki? Mbese murashaka iki? Konzi wanyuzanye inkoni. Mukebera konzasi wanyuzanye inkoni. Cyangwa konzana urukundo. Cyangwa mukebera konzana urukundo n'umutima w'ubugwaneza. Nuko. Murahitamo bibiri. Muri ibyo bibiri muratoramo kimwe. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo idini ry'inyange. Umwanya mutoya. Idini ry'inyange. Mureke mbabwire bavanga. Koresha no magambo mwuka yambaye mu gukoresha. Dufite ikibazo gikomeye cyuko isi yaje mu itorero. Isi bimare kuza mu itorero titwayisohora iraza ifata intebe yicara mu ikanisa. Isi bimare gufata intebe mu ikanisa. Unyine isi kirayobora itorero, kirabwira itorero ngo nirituze rigende nk'uko isi igomba kumera. Iyo ni intambara twatugwana kandi abazotsinda tuzobayoboka. Isi nitunesha tuzoyiyoboka. Itorero ninesha isi izoyiyoboka. Abari mu itorero nabo ko barabwira isi ngo ituze ije gake iyobogwe n'itorero. Ndaza kwibabwira hano makuru Pawulo yavuze. Umugaragu w'Imana witwa Yeremiya wakoze mu gihe kigoye cyane atanga ubuhanuzi bw'Imana. Bibiliya iratubwira ngo ubwoko bw'Abanyasirayeli ngo batimana batangira gukorera ibindi bigirwamana. Idini nyakuri ryibagirwa Imana nyakuri ritangira kuraba ibishushanyo batimana nyamana batangira gupfukamira ibindi bishushanyo. Imana ituma Yeremiya ndetse iramubwira ngo icyambere uzababwira ariko ntibazokumvira, uzabahamagara ariko ntibazokwitaba, ariko uzopfe kubabwira ngo semeni haleluya, semeni haleluya. Turi kumwe? Uzapfe kubabwira ngo ukuri kurashize. Niko babwira bavande. Uziko hari igihe tuzifuza batubwira ukuri tukababura. Uziko igihe kizongera pastor ko abantu bazifuza bababwira ukuri bakababura. Uzabahamagara ariko ntibazokwitaba, uzababwira aya magambo twokontorora hano muri uyu muhanda. Hari abatarakandagiye mu mukutano kuva kuwa gatanu kugeza uyu munsi atagwaye atavunitse. Abazi mu gusana badayimuni bakamba bamuzubaza gutya yasha kwitera hejuru umukutano uranangiye. Ingoma yaravuze muri uyu muhanda ntacyo tuzire gusa, ntacyo tuzire gusa. Uzovuga ko wari impunzi ngo bakuzanire Daniyeli, uzovuga ko wari umukene bakuzanire Lazaro, uzovuga ko wahuye n'ibyago ngo bakuzanire Yobu. Ntacyo tuzire gusa ndaki. Ariko kubera isi yatwinjiranye yinjira mu itorero twadukwamo n'umwuka w'uburyarya. Yesu Kristo abwira abafarisayo arababwira ngo mwanjyaryamwe, mwanjyaryamwe, muzi kunshimisha imitima ariko iminwa ariko imitima yanyu tizimvamye nk'Imana. Muzi gushimisha akanwa. Zakunda kubibabwira nta muhungu wacu ukomoka mu mambre wonanirwa kuririmba yariye yamwe yafite amata mikora n'isizi. Yesu mari bizima bakamuheza indirimbo ya mbere ya kabiri ya gatatu kanani mukamusezera mu ikora. Icyakabiri umuhungu wonanirwa kuzina atafunitse ari muzima yari hasi akananirwa gusimbuka hano zamunanira nawe mu kicasi. Ariko izo ngizo ni muri isumuka.
Arababwira ngo murindaga, arababwira ngo izanyu Yesaya yabihanuye kera. Yesaya yabibonye kera. Kuvuga ku kanwa siko kubika mu mutima. Ukora ibikorwa imbere y'abantu siko kubigira mu mitima. Ariko kubera isi turi n'ibihe tugoye cyane. Pawulo yandikira abantu bakora urwandiko rw'abakora rugabanyijemo ibice bitanu. Rugira ibice 13. Avuga kuri kino gice hari ibintu bitatu byari bitumye Pawulo yandikira no torero ry'Ikorinto. Icyambere ngo bwari ubusambanyi bwari bwarivanze mu itorero ry'Ikorinto. Bibiliya ivuga ngo hari harabaye ubusambanyi ngo kegweza ubwo umwana atangira gusambanya mukase. Icyakabiri ngo hari harajemo umwuka w'ubwibone. Uraza gusoma ku gice cya 9 ngo abagore b'abatunzi batsikamira itorero, ngo itorero bakagirirwa bazimiramo kubera gusa ifaranga bari bafite. Itorero ngo ritakaza agaciro. Icyagatatu ngo ni icyubahiro. Ngo hari harajemo umwuka w'icyubahiro. Yandikira arababwira ngo ese mutekereza kuko ari wabanje mu mbere yawe. Muzawigira ko ari wageze aho mbere yanjye ni watanze ubutumwa. Niki cyabandukiriye? Abandikira mu magambo arababwira ngo ese mukeneye ko nzozi wanyu nzanye urukundo cyangwa nzanye ikoni. Yarababwira haruguru arababwira ngo hari abatekereza kuko ntazozi, ariko arababwira ngo yashoboje gaza mbere izongera kandi itokereze no mbere. Sabeni haleluya. Hiriya turimo z'uburyarya, idini ry'indyarya, imitima idahindukira, ngo bavuga ubutumwa baravuze ngo baguyereka twari twaje gukora iki. Umutima wawe tuwusize uko twawusanze. Niki bimaze kore ngo n'umunsi igiterane cyabaye rungaye kirasa gute ko tugisize uko cyari kimeze. Kuko twebwe amakuru yacu iyo igitaramo cyagenze neza n'igihe abantu babizi ibyo yari benshi, ariko tumenye imitima y'abantu yahindukiye kuva na 5 ukageza uyu munsi tukabasa. Niho Pawulo yabwiye Abakorinto Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo wana sifiwe, umuntu nakora icyaha ruba nguso muhanire mu ruhame rw'abantu ngo kugira ngo n'abandi bazogire gute basohoke. Ariko kubera ibihe turimo n'itorero ry'indyarya rikomeye riremere, nta mushumba muri abo bategera umuntu wano ku gatutu basigara bamutegera muri resitora. Kubera impamvu z'intambara tinya kwika ikanisa ricikamo, akazashaka umukirisiteriya bakanywa icyayi teremusi ya mbere bakanywa capati, abe niyo mwanywa igaze yose kigokura y'icyayi cyakize gikurwaho n'amaraso ya Yesu. Ababwira Abakorinto biba bakasima arababwira ngo ese kuki mwamenye wakoze ikibi muri mwebwe ngo mukamugisha muri mwe mukananirwa kumukuramo ngo atanduza n'abandi. Iyi kijumba kimwe cyaboza akaruri kose kabagashize. Kubera iki mwamenye ayo makuru mukamenya ko kumwe muri mwe yanduye mugakomeza nimumukure ku ruhande mumujane mumwigishe mumusenge, ariko ariko kwanduza abandi. Tugira gusa Asifiwe Mwokozi wa milele wewe. Wewe simama na wewe. Yesu Essa aqui
yapfuye we yasinziriye arone sasa bandima yapfuye yasinziriye we bana sifiwa sana azano kubera bakazagari kabagabo bitorero kabakire Paulo ngobira abagore barabira mu bagore bose guhera uyu munsi mubazambara imyenda y'igiciro kiresha Dombe salama ndio. Chini malombe sana ka. Kasa mkemusha. Ilaba Yesu Ngibonge cyane mubwire muva mu itorero ry'imyaka Mungu atamuta Desa sosa Desa sosa Desa sosa Ulikunda utabikunze Mungu ataruti Ndio misezerano hakika ya Mungu Mungu ataruti Arababwira metero we arababwira ngo kubera kajagari Bwana sifiwe ngo mwitonda abantu bagomba kuresha bose semeni haleluya ni witegeko ryavuye ryo kwambara abagore bitambara muzamusho muzuko kwambara igitambara zanze 14 muri kino gitabo abagore umugore ntagomba gusenga atambaye igitambara mu mutwe Takai komandere bikuri ni mu gitabda Babwire dati kugira ngo adakoze umugabo isoni kugira ngo adakoze umugabo isoni cyakami arababwira ngo umugore agomba kwambara neza kuko uyu mugore yambaye neza umugabo ni uzube kuko umuntu umugore wawe yambaye ukamenya we ko wambaye ubusa Mushumba ari gukoresha ibyo bakamagiri yiwendeye byose biri mu gitabo cy'abakorinto wibigomba gusumbiza abantu uzotebuka yasatiriye yapfuye utaraturutse kuri je watangije itorero aho uri kuri konyine yahamaze umwaka n'amezi atandatu konyine mwebwe mugiye zo mundi mwebwe mwasanze akazi kararangiye mwebwe mwasanze imitima yubakize cyangwa abo ngabo bari aho ngaho n'iki kibatari ko atari batangije n'iki kibasajije ariko taki n'itorero ry'injyana ari mu kuntu kwa Imana to
Non me la baisse. Merci. Quelle est le domaine? Niki. Umuntu wari kumweza kuyobora kugira ngo abasinzira rongayi haba kiramutsa abantu. Abasi. Muka wicuye. Uba mu idini y'Imana. Ariko muri Kristo twese turarisha. Ora abantu bazaje kudusumba ibirize ngo tubahekane. Nabaho hiki. Ariko umukwa musanga yarakakayije. Nabivuze mu gitondo ahantu migishira ko ngabize ubuhamya bw'umuvyeyi twahuriye mu ndege avuga akamaro k'Imana. Imbaraga z'Imana. Twajanye igihe muri Ethiopia agiye mu Buhinde kwivuza. Arambwira ati wamana ugiye mu butumwa n'uki atunga n'uki ko nayo muri muto toyenda ndagiye mu butumwa nyine nta kibazo ati maze iminsi mubamo arambwira ngo arakwaye ngo n'inshuro ya kabiri agiye mu Buhinde arambwira ati hano ku mufuka honyine nditwaza miliyoni zigera muri 15 kandi zanje zitari z'abana mfite amafaranga mfite ariko ayo mafaranga sinoyatanga mu ngaruye ubuzima bamujije kunywa amata ati mfite inka zanje ariko amata bagize gute barayagusha kuko gusa mugiye mu magana y'ukuri yagira ibihumbi 6 kuri million pesa kwimana kugira ngo aboneke mu matera ni ikibazo kikaba akaravuye mu cyaro yazana ibihumbi 12 ukamusanga yajyamye guhera n'itosha gezana akazi abandi batarame amateraniro ufite ibihumbi 12 abandi bafite miliyoni n'imiliyoni ikaduka karugo mu gusa ni uwo wari warinjiye Korinto wari warinjiye urinjira ngo abakire basuzugura abakene itorero ngo ryamare n'iry'abakire akajagari karasira akajagari ngo kirinjira mu itorero nizo bihe turimo nizo bihe twinjiyemo idini ry'injyagano bibwiye abavandimwe ibihe twatujemo bikomeye ntiyazongera kwigisha umuvugabutumwa utaparitse imodoka hari hawe azozaje kwigisha ababazi yakomoka n'izo atunze aba bashumba niko bizogenda mu Misiri imbere ikimenyetso cyo twibonera cyo sambere uzogendera ura mu Amerika yinjiye ngo muri kanisa bazamuha gatuti atazi no gufata mikoro kubera kuko bazi ko hari chapiti inyuma ari cyatanga naho seje w'igitengera ndatangiye ariko ibi yaramuri ngo umuntu mwiza azatanga ibyiza bivuye mu mutima ngo n'umuntu mubi nawe ngo azatanga ibibi cyangwa nari haho cyangwa nari haho igihe umunsi umwe nyakivara bangiriye urukundo ndavuga twamukecuru yambaye icyo yari afite umuntu tukarenganya umuntu azatanga icyo agize gute aho icyo yari afite kwibaza ujye numva umugabo bamwita umugabo umwana muto bamwita akagabo zatera kwibaza umuntu usuye umuntu yumva umugore bamwise umugabo uriya n'ibikorwa bye yumva umwana bamwita umugabo ujya umuntu usuye umuntu n'umuntu niba umuntu bamwita igisimba abandi bati ni inyamaswa muntu bati ni igikoko bati ni icyo ntazi basa nabyo ivuga imvano yazo zande kwibaza ivuga imvano yazo kuragira ngo abantu ushaka amana gatoya kuragira ngo ijambo rizarika ku kwezi kwa mbere kagaruka kwa kabiri bikagaruka kwa gatatu bidafite ikizinga tuve mu idini ry'injyana twakira ubuzima bwa bundi
imana ngo itaremeye kubabarira abamarayika wowe urinde sivuga ngo umunsi w'urubanza ruraje ngo kandi uzahera mu nzu y'abizera gusa amaherezo y'abatizera bazamera ariko kubera igihe turi isi twugarije isi yatwishije isi itorero ry'indyarya uburyarya abantu babanye ku buryarya umuntu bazaramukanya ku buryarya abantu batumvikana ku buryarya n'umuvuga butumwa yabivuze ibyo bihe twe turabigira byo bavuga butumwa umuntu akamafata agatuti ngo akarambuye igezemo n'amajana n'umugambi bivuga butumwa kure kandi i Burundi turakubita igiterane habe ngo ova na itukwa gatanu n'ijoro narahumwe n'ukuri kw'Imana aho nk'umuntu yokunda gufata agatuti wenyine inyuma harimo abandi uravuga itangira wamugeze mu nzayishyura iryo joro kandi ukamaze kavuga agatabo k'umugenzi no kwicara ariko umuntu akama twama twijaya amanda akandika umuntu wamuheza abandi ndababwira turi wacu ngamuzaza jana umwana nimumpeze banze tubone kumusigira umwana ngo wararushe ngo arashaka kuja kujyana yanditse akandiko ka kabiri ka gatatu navuga ati nimumuheze aho baramuhaye saa 6 Bujumbura haba icuya kurenza ibindi bintu yamagira gukisa 5 arakubise yari kumwe n'undi muntu bazanye ko atari kuri afishi akazaho bakamusingiriza mikoro ngo nawe vugaho aravuze uko gandisha ngo numvuga ko mwakabije aravuze neza saa 10 n'igice uko babisha kuko Imana kandi ari Bujumbura bashoboza dukurikirana azandike muri comment uvaze no kofi yaraha abivuge n'abandi bose wamare amazanira mikoro ngo ngaho uhaguruka ngo turagutegereza uhaguruka tiyana cyangwa kumuhagarikisa yamazana ngo ngaho kina ngo turagutegereza ikanisa icuya cyabaye amazi yo muri cyuya ndamugamu giba amahoro y'umutima utuje nibashire mu kunga tuzine tutari zokomeza ejo nidusha naniye kubuce numva undi arambuye naguye mu gizo numva undi nabarambuye mu gizo uduguru undi munsi wakangaye kuri afishi tamubwira ngo uzemeye utabyemeye ndabanza ndabanza kandi jewe ndaguheza urugero ndigisha nimara nawe gusigira umwanya ugize gute uhagisha uracuranga uzaye sura bimara umuririmza akamafata mikoro agakura indirimbo ya mbere ya kabiri ya gatatu kandi nta network afite uyu muzamu amaboko uyu mukiri Rwanda niwe heza hafi kazabu atatuzanira mikoro munga tware petanye ariko akamba ko bifuza wabuze network apasa landi bakwita semeni haleluya n'ibintu biryohyo bisangiwe iyo umutahari ndagahezu ndagahezu twigeze kubwiriza inyamirambo kwa bishop gahungu muri Giruka tubwiriza turi 18 hagakira batandatu uganero yarahari haraka ministeri kantu twagiraga n'abandi bari bavuye ku kibuye tusha iyo ngiyo inyamirambo kwa bishop gahungu intushoro hagakira batandatu twigisha turi 18 kandi igitaramo kiraryoha umwaka bugitse minota 2 undi minota 2 undi minota 2 umwaka afashwa n'ijya undi wavuze kundagasubira muri rya rindi igitaramo cyama ijo twamenye ko buke ariko kubera uburyaje twuzuranye imitima yacu dusigadurira kuri afisha ukazusanga tukana wanyu ko mukora bigatuma ufata umwanya ukazuba inyuma gusa kubera ko mutamushaka nabwiye Imana ngo Mana nubona gize ishari ry'undi muvuga butumwa uzongore ku gitabo cyavuga butumwa uko nongeye kubisubiramo kabisa abacu barabizi tuba tujana nubona gize ishari ry'umuvuga butumwa mugenzi wacu uzongore ku gitabo cyavuga butumwa kuko Imana agira niyo ngira igitabo agira n'icyo ngira icyo yovuga n'icyo nuvuga ariko kubera
kubera uburyarya butubanyeho n'ibihe bikomeje zuwe nandikira message ngo runaka yavuze ngo timwokora kambwira ngo kimutuyemo n'ikintuyemo ntibihuye impamvu yanze ikimbamo n'ikimubamo ntibihuye no kwanga gute gukorana n'undi muvuga buto muzihirize Zahimana yamutekereje Zihimana yamuhamagaye ariko kubera ibihe turi n'ibihe bigoye biturembeje za nyuma z'uburyarya zo kutumvikana ariko imitima yacu tukayerekana n'amaso n'ibitekerezo bigasa n'ibiri mu itorero ariko bitari mu itorero ari uburyarya butuzuyemo. Igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cya 21 ari nacyo cyari macyo gitabo. Marayika ngo abwira Yohana arababwira ngo babwire ngo kandi bizakino gitabo ngo biri bugufi gusohora. Izakino gitabo ku murongo wa 10 ngo biri bugufi gusohora. 14 arababwira ngo wezwa yezwe uwandura n'abagire gute yandura. Waje gusoza arababwira ngo ndore ndaza vuba nzangorora. Kikugororera umuntu wese ibikwiriye inzo yakoze. Izo turimo zose izo twadukenera zose Kristo azoza. Kristo azoza kandi azohemba umuntu wese ibikwiranye n'izo yakoze. Pawulo abwira Abagalatiya arababwira ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Turi mu gukirira mu itorero ry'Imana, turi mu kumenya Imana tukayijana ukundi kudakwiri, ariko witegure ku wawikururira umuvumo ukomeye wo gukinira mu itorero kubera ibihe turi kubera intambara dufite z'umurimo w'Imana. So bihe turimo zinyigisho Paulo yabwiye Timotheo aramubwira ngo mu minsi ya nyuma ngo abantu bazobakene inyigisho zihwanye n'irari ryabo. Bazokunda ko tubabwira ko bagiye hanze, bakunda ko tubabwira ko basubijwe, bakunda ko tubabwira amafaranga agiye kuboneka, ugasanga umuntu akeneye kumuheza visa naje narayibuze, ugasanga umuntu ko akenera ngo ikintu uri kubuza kweza umuntu wakibuze ko gikura. Twese turi impunzi hano ariko kubunyine two kubita mu buhanuzi bwo kuvuga ngo muragi igitaramo hano fundraising yoba ndawe uyikoresheje. Ngaho mbiriyo visa naguhaye imyaka 10 nabaye ni hano narayibuze. Woni maranyikwe ngaho ki kandi uzongizwa akaba ari zo mwishimira ngo igiterane cyari kimeze neza. Basizira guhaye umuyaga abantu benshi amakayi yuzuye amasezerano y'ibinyoma, amasezerano y'amarangamutima, ubuhanuzi bw'inda niko bwuzuye mu majenda ya ari mu kwirwa bazimana ngo soza amasezerano irasoza nawe yavuze amahuri siyo yabivuze ariko kubera inyungu z'abahagaze imbere bamwe bari mu gukenera ngo babwirize kugira ngo bazongere babatumi akazabwiriza ibisa n'izamwe kugira ngo ejo bazongere irindi kanisa ari mukene. Niko nizo bihe turimo. Karatanga ubutumwa bwo kugira ngo rongayi bamukomera amashi ejo bazongere bamuhamagara niba ari jwaga zabo kazamuga ubutumwa umva mbabwiye niba njewe ntagarutse hazoza ariko azovuga Imana. Natanasa izo habutuye hano muri rongayi ababwira Imana. Imana ntizi buri nzira za tibishoboka tibishoboka. Songo bantu bakekayo akamareme kuyengo aragatuti ngo atoheza abayumbe bireke abayumbe bireke Imana izozana abantu utazi inzira zabo zaci ariko icyonzi cyo Bibiri zivuga ngo kizoza gusoza niko Yesu Kristo yabwiye intumwa ziwe arababwira ngo nibabirukana mu mudugudu umuntu muzohungire mu wundi ngo ndabamenyesha ko mutazoza gusoza isi taragaruka. Ironga yibazo twanga tuje mihango niba twanga mihango tuzoja kitengere tuzoja gusoza umwana w'intangaje kujana itore. Alikibiye turimo bigo bikakara rabatiwe zinjira mu banyamasengesho birishira indani biragenda biratwinjira ibihe bigoya bikakara uri mu gusanga umwana w'abanyamasengesho ni bande babarizwa ni umuntu w'umutuza ariko si umuntu w'umunyamasengesho. Tama tu secretary ni umugabo w'abahanzi
niwe sekretari w'abayumva kubera gusa kuko umugabo abahanzi kandi umuhamagara n'umugabo w'ibihugu kontabure n'indi ubona wagira umugore hanze ukaba usanga igihugu cyabaye hanze gusa tuyobowe n'abari hanze kandi gituye hanze cyane katwe na ba Robert naje ganara yuko mu maso kazanye bayishira mu maso y'abakwa umuntu umugabo asaje kurara mu nzi itari mu mugore itari mu mugabo afite ubwe gute muziheze nurara mu cyumba cy'amahombi na kibura karara zenga muri ronga y'gatanu ariko sinoja kurara mu nzu itari mu mugore yo mpamvu bari gusoza umukutano bakazasigara basiga amakesi tazaza umukutano bakababwira ngo muze turaje kunasabye n'ishizurungu rushanisho mbabarira ngiye kurara ni kwa rujuju hame ariko umuntu akaza umukutano tumumenya aho yarara gusa mukaza mubona ku gatuti cyane cyane ninya uko nukuri kaza mubona ku gusonga tuti kara kubi amaterano yaje kurangira tumenya aho mutaje igihe abayumbe babaramukanya wamubona warayewa ngwa icumbi ryawe ryaraye gutyo abo baguteguriye haraye gutyo ngo warayaha kabiri kangahe gatatu waba umukobwa utwite abantu bari mu gutaharaho nageze i Burundi bambaye Bibiliya y'umugabo umwe unyita n'umwaka sinoyijana none mundebere kuko naje ngaye gutanga igitabo ni igitabo uyiga ni igitabo ari itorero banayikuwe n'urukundo tabari itorero tugeze mu bihe bibi waombezi wa siku hizi yema ngabayumbe yema ngabanyamasengesho yema ngabanyamasengesho imana izi gutuma muzi itari mu mugabo ngo ugende umara iminsi itatu wibwira kuko imana itagira ubwenge reka tibibaho umugore wese kutubwira ngo abayumbe ngo bamuhaye gahunda ngo aziyuhagira amandiko ngo baba bamusengera kigore cy'igifu nacyo kirembera ihe turimo bigoye ko muraseka murareka guseka se ntimuzi ko bibari ihe bigoye wababona umuntu kwamakwiryo jambo ngo ni message y'Imana itegeka umuntu kwambara ubusa ni message isaba iba musiheze mbihe sizo ibi dufite nta bintu muzuranye mu matelefone yanyu z'amafuta sizo zuzuye social media yose siri mu kuku yawo n'uburyanya dufite muri twebwe iki gitaramo mukirebe ko bagikurikirana barenza abantu 50 ariko mu kanya gato nibavuga ngo hari video y'uwambaye ubusa irakurikiranwa n'abantu 3000 mu minota igana nibashoka bose ntawo kohereza ari umuntu ngo turafashijwe rongaye ariko arohereza umuntu utindore rero dore igitangaza cya runaka nizo bihetu umuntu aho kwamamaza inkuru y'ubutumwa bwiza bakamamaza inkuru mbi yo gusenya nabwiye abacu bushize abo twari turi kumwe ndababwira roba turi mu bihe zo kwita kuri kajorite zacu kandi turabamenyesha niba izokomereka igakomereka bimeze gute ni kajorite yacu ariko turi mu kugira ikibazo gikomeye umwe muri twebwe yateshuka akaba ari twe tujanye inkuzi twebwe abanyamasengesho akaba ari twe duhemukira mugenzi wacu tukamwirukana mu bandi tukamukura mu bandi yakoze ikibi kandi wakoze ikibi Bibiliya ntivuga ko bamwirukana
nuko umwegera tukamugaruza neza mu gihugu tukamubungabunga tukamubwira inshuro ya mbere inshuro ya kabiri zagenze gute pole ku bibazo wamuri ku ntambara dusenga Imana nta kindi cyo bimana ariko turi mu kugera ngo yewe mubonye izo runaka kose ngo yewe mujewe nari mbizi ngo yewe muje nari amape izo wifuriza abandi bizokubaho tukishimira ikibi cya mugenzi wawe kwakagombye kuba ikibi tukibo tugafatwa n'agahinda n'akababaro tugasenga tukaja ku musozi tukarya ibindi biki w'amana we tabara ubwoko bwawe ntacyaha gikorerwa hanze aho bari mu gusohora amavideo bose saba no kugatuti none bamara bakatubwira ngo twananiwe ngo kuja kwigisha ubutumwa ngo ku mihanda mu nzu harasaba nta muntu usiga irangi inyuma y'inzu indani hadasize irangi ariko bakamusa ababuze uko ibibazo ko birabera muri kanisa indani ngo kwese mu murabavuga ubutumwa nyabaki ngo mugende ngo hano hanze ngo harabataremera abari mu rusengero babonye aho bahungira kubera ko batakibabwira Pawulo yarandikiye Timoteyo aramubwira ngo ibyaha by'abantu ngo biza bigaragara bikikubita ngo iz'abandi ngo bikagaragara hano ngo kwiherezo ngo ntacyo wishwe kitazagaragara izawe bizomenyekana uyu mwaka iz'abandi biceceke ariko nkumenyesheje amakuru umwaka wa mbere uzohita uwa kabiri uwa gatatu uzohita n'izawe bizogira gute bizomenyekana ntacahishwe kitazobishuka icyo wavuze ngo kwijwi ryongore kizumvikanwa kwijwi rirenga mureke dufatane urunana dusenge dusabirane tureke umutima w'uburyarya Robert mubwira icyo dushaka igushigikiremo ningira icyo nkurushaka igushigikiremo ariko ikibazo dufite kitamba kituremere ni ukutifuriza undi nziza turi mu gukenera ko mugenzi wawe agera ku Imana amuhamagaye ukazwabazwa nazo muzihenze mushumba wawe mushigikire nawe mushigikire muzaba muri nimze mugenzi wawe mushigikire nawe mushigikire muziga ariko ibibazo dufitanye n'ibibazo bikomera ni intambara zibayo kandi hagati muri twebwe z'uburyarya ngo yumve bakaza bambaza intambara ya Robert Nkahakana ngo ntayo ngira bamubajije intambara zanje agira MTN y'u Rwanda akagira n'iyahano aho ngo ntayagira nta ntambara njugira barampamagara kuri byo kanisanzwe bariko batubwira ati twari gushakishije twarakoze ati kandi runaka yageze hano ka kabiri ku ikanisa ry'iwacu tukamubaza inamba zawe akatubwira ngo nta ninde ngo runaka ndapfa ntagira inamba zacu namamuhamagara ya wamenye se ngwinyawa nawe nyurinde ngo nyugwiyereka ugira inamba zacu ngo arasikire tinyabo narizi kutagira inamba yanje ko bamwe ngo bari kubashikura ngo ntayo arakanje ururimi ararukanja ndamubwira ati jewe habe niyo bazomubwira ngo bagiye kugucishaho umuriyoni wawe ni guheza inamba ndabonaho n'igice y'Imana yo mu ijuru izobimpanira zozishakisha cyangwa nzifite zibaheza ariko sino kwima inamba y'undi muntu ufite muri telefone ya kanisa ni ryawe ukumvaga za metero wahagarara ndi wo mube ikibazo kubera kuko ngutanze kagera hano ngiye ngashika kagera iriya akavuga ati hari undi muvuga butumwa nawe ni mu mwaki ari ikibazo gihari watanamba yanje ki afite zuri ndambura habe no kutita munsi habe n'umunsi tuzoguca amavuta ubuzima bwawe gusa bugitekereza kuko utifuriza uduciza tiwo rundusha amavuta ntizoshoboka kuko umutima wanje utararerera undi muntu ijuru takiza kenshi urubanza imbere y'Imana amen
nifuza ko kuyambamagaye yohamagara n'undi kandi biyampaye n'imbirangara izo bihe zose niko bimeze. Hari abantu bari ku musozi babasengera zino mpano dufite karasenga igitondo n'umugoroba. Iyo urangaye gato izitanga pasika yigezo ikeneye umuntu udaciratana n'icyangeze iyi ni intizanyo na hafi igitondo n'umugoroba muyirangarana yogenda igafata abana ntabwo uzi mwatangizanyije batakibamo aho ni ukubera iki Bibiliya ivuga ngo urinda neza ingabire wahawe hatagira ukwangura iyo ngabire yawe. Hari abantu bacutumi babashaka kwitwara utayisengeye utayiririza kudakubibabwira jewe nzasengera ivugabutumwa zasengera ivugabutumwa kamavuga ngo mana reba uko ubigenza abantu mwe hinya tawoza nandika ndanawoza mpamagara zansenga keneye ivugabutumwa kandi biri no kwa mangweza gahunda yanjikageza mu kuceka tacumwe na kimwe ndasiba kandi ntabona hamagaye nanditse gusa nahamagaye ijuru. Amen. Mfite inyota wamagara y'amagambo z'urajana kaza mu yarampamagaye ngo twagutekereje timeje wabatekereje imbere tukabona ko yaduhemukiye ishoboye twageza tubabara yegeza twageza gusenga umunsi wo kuwa kabiri n'ubu mu buzima bwanje mbamo ariko icyo twageza tubona asa n'aho duhemukiye ariko ubu nyine nicyo wabona icyo yakoze. Musenge tukasiba uzo duhatira gusenga twagira ngo tubyame ngo musenge twagira ngo tuzuke ngo amafungo twagira kuki ariko nabonye umusaruro wabyo. Umuntu ntabwo utuma gusenga tukica amatwi z'umuntu kubera isi twari turimo tutabonaga sinatekerezaga numva ubuzima bwacu twese naba tumva ubuzima twokina kabumbu twoja mu bindi bintu ariko ntutekereza kuza kuvuga Imana toro ariko hata bitujamo bitwinjiramo kandi ndabivugiye no mu bantu uzujana ishema sinzo gukoze. Amen. Yani mbere y'abantu uzona bagize n'amakuru mu turere za jambo zangenda kandi cyane uzobaze na pastor Fleming ushize harawe uzobaza amakuru sinzo gukoza iso ni ntamate nyimana ayibona nzotinya umuze. Amen. Kwanga gukoza iso kwihesha gace aho aravuga ngo nubera abantu cyitegererezo kindi mu isi utamate nyimana uzotinya abantu papa ureke gukoza abantu iso si yatwinjiye mu bihe bigoye twogira intambara gusuza umuhamagaro isi ikatwanga ikatuvuga nabi izo ngizo uzitegure bizokugeraho ariko ibindi bintu biturutse ku yandi manyanga yo hirya ntabwo izoturuka muri ijuru. Amen. Nubwo intambara ngize abandi bagira bafite umuhamagaro intambara zikaza zikavugwa naravuzwe n'ubu ndacavugwa gusa naje gusobanukirwa ko kuvugwa kwanje ariyo mavuta yanjye. Basobanuka umunsi gitwaza yavuze ngo niba bishoboka ko umuntu yotukunda kandi nguzureka gutuke niba mu bitutsi bagutse basi uzogaburira umuntu ureke uwo muntu izahita mwica icyo naje naragisobanura. Niba umuntu ashobora kumvuga nabi akavuga nabi ariko akishura inzu ntarare hanze uzuvuga kuko n'ibitutsi umuntu ko bizoroha biguhindukiza wemera Imana. Bavandi
turi ku buryarya duhindukire tumenye Imana. Ko murabona ukuntu musa neza mwateraniye hamwe, ko murabona ukuntu bimeze neza. Aho satani wateye wo kwandisha amatorero ntasaba ibihe zateye kandi si hano. Twebwe hariya hacu Gitenge iyo ngwara kiraje nko gucika y'abasimu n'abadayimoni, abantu bakaba nta kintu kiruta ubumwe mu isi. Bibiliya ivuga ngo bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, umwuka w'Imana yari aramanuka. Ubu nyine ninde muntu ubu nyine bofumbira inzu turi hano ubu nyine tutokwishyura ubu nyine muri ino kandi ntitwotanga menshi ijana gusa, ijana tukishyura inzu y'ibihumbi 20. Ariko satani wadute, satani akatwinjiramo twamara tukabyishyiraho. Timumenye ko satani yangurumye, timumenye ko satani adakunda ko abantu basabana. Niko umuntu uzamo wenyine ngoje ngo sinoba mu bantu uzoba umuntu abayeho kubera abandi. Kaho shira higi nyuma akajeto urebe ko arabazokuramutsa. Tugomba kugira ubumwe n'isombaraga. Igitaramo mu cibure ejo bundi kikabera muri release, ejo bundi kikabera hano. Hari imirimo yokore kimwe mutarinze kwandiriza. Igitaramo cyonyine kigakora ukoreshe mu muhana imiti migakira, hatabaye kuvuga ijumbi, hatabaye no kugira gute imiti migakira. Amire Joshua Mumbi sora no jambo teba intamba zawe hari iwacu Gitenge ngo bahimbe n'abapasiteri ngo bagiranye intambara ndatanga ngo hafu umuntu twese twamatuwahurira duteranira hamwe noneho gatwahuze twari twagura abayumbu kwabo babaza kwabo ngo hafu umuntu twese duhurira hamwe. Ndababa ko sinzi kwihangana zaranani uko murabonye ngo duhuzwe n'urupfu, titwohura mu mahoro no munzishi tuzoza duhuzwa n'urupfu. Ariko ikintu kizima cyakagombye kuduhuza cyo guhugurana no kwiga ku kibazo cy'undi muntu afite tukakimufasha bitunanira, ariko umuntu nafa duhurire kumva uko turaja mu ijuru, ko turaja mu ijuru n'ibindi misi tutaramukanya na duhurira mu muhanda kambara agapfukamunwa washa gutambuka ngakata, ariko umuntu yafa nguje kumva ngo ayehi umeze nk'abagabo bagiye guheza mbere yo bakaza banyuraniza uniza hasi unuko yagize titwa turamukanya mu muhana abantu turagize tumwana tukegera turi benshi cyane. Titwa turamukanya ntitugize gutya none umuntu yapfuye mu gitondo twese isa 8 kera conference twayuzuye twese twayuzuye kwambeta komana ukuni gute abantu maze ameza ngahe tutumvikana none turaramukanyije twese bwira mwega muzuko twaraburanye kandi tubana none abantu bazapfa muri munsi tuhuru kundi biki tusanga se muri gaza umuntu tuhuru izo tumukene timokura mu mahoro n'igihe ikibazo kize kikadusanga mu mahoro. Ariko satani n'umwanzi taza yifuza izo ngizo bavanye tuve mu muryango dukundane, tuve mu itorero ry'umuryango. Yeremiya arababwira ngo mwebwe igihembo cy'ukurikizo kirarangiye muri mwe, kirashize, nta jambo ry'ukuri muzongera kumva, bizoba birangiye. Ariko Pawulo avuga neza, utekereza ko nozani ngo cyangwa kazana urukundo, akindi nifuza nuko Imana yotuzanira urukundo n'amahoro, izishima n'umunezero, izibabarira izaheza zose twayicuye. Icyo tuyifuriza wamana we tuzana inkoni uzana urukundo n'amahoro, kandi mu ruhande rwacu tubane mu rukundo n'amahoro. Bibiliya ivuga ngo mugwanye uruhare ngo mubane n'abantu bose amahoro, twumvikane amahoro uza wishimira umwana wa mugenzi wawe. Ariko abantu mutaziga ko urukundo ndabutaha ukababara kandi nawe ufite abakobwa 8 batarashaka
baje kubasa umugeni ngo yaye ngo basa umwana kandi bafite iwabo wagira ikibazo cyo kugwira gaza ko nari nje gushaka umugenzi umushitsi umugeni ngo kandi nabonye umugeni wo kwa runaka akamubwira ngo inzira ndizi kwira umugenzi nguriya se ngo umugeni ngo nushaka wireke nyawo umwana w'abandi neza nawe bazoguca babaza uwawe bazoguca babaza uwawe uwawe turagira se ngo umuhungaza amati ukawukiramo mugongo bazabaranga cyane bazabaranga kandi uko waranze uw'abandi niko bazoranga uwawe niba waravuze ko waranda cumba iwawe bazovuga ko azahwera icyo umuntu abiba nicyo azasanga kuko umwana w'abandi ko ari mwiza ugenda nawe yirebe cyangwa umubwire ngo ntacyo zigenda nawe ugire gute wirebe ureka amakuru kuko na uwawe bizogenda bityo undi nakora ukwishime nawe ejo nawe uzotaha ineza y'umuntu ngo niyimutera gukundwa cyane ugira neza ukayisangira iyo ugize nabi nabi wizi kugaruka ukiri nimwakira amahoro n'urukundo rwa Yesu